Parlamento Nacional continua a exigir parte relevante atu controle a sasan chinesa niang, lebe folin Macas e a território nacional. Deputado bancada Fretilin, José Pacheco, questiona sasan hirak nebe chinesa fang, ne ho foling nebe diferente tebes, balum foling $5 niang, saiba $8 no $12. Deputado de volta. Nihone senador ministro, atau senador ministro, atau ela ministério competente nebe controla sasan foling balosa serede, itu magaran dong, nós é dinheiro, nebe fakus na origem. Loja chinesa sirane sasan foling quase lor diferença. Hakokore quando loja sirave iha mata dolo ne bakuli lara senamane. Buat puli cowok kita be, nono bermalas ne $8 ke $12. Iha fale parte bidang ne ne $5. Ne diferença $2. Agora rice cooker ini be, tene itu ne, iha puli lara saibane ne iha $40 e tal balik. Agora bahaya bidang ne 22. Ne be ita hutu hatene katak sini sira loja ne quase Timor Leste município sini hoton. Sampul yang sana bela homos tene pomang itu lu tama kan ke bitana rain ne itu puna ke hoto emere mai halan sana mos ne forest itu fistar be ne homos po be kik ne ne osani be aras kane ba sampul ne be emere sana zero mai halan tene rain itu sira fal lo zaide iha sede Partido Democrático hoto ne gerador sira ne folin ha soseida 466 iha loja lá ne 220. Ne diferença do que e se sana identifica e loja lain ho ida bene de mai to Indonesia de ina moril hane sande me bene fole ma diferença 270 como chinês se tem bautene o patent do e ba uso o senhor ministro governo controle ina hane ne o ho ida po ma diferença então ne batida me de 270 loja iha 466 loja ina 220 e botar a diferença de $12 $5 né favorita o governo controle né ou tem por obrigado. Ministro Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Jerônimo afirma, sasan folin saino diferente, tambah reba qualidade mesmo sasan homarca hanesang. Mas o governo se resiste à questão, né? Hori entrega para parte relevante. Atu halo cross-check basa sang hirak, né? Pelo menos tem que regular. Mas la bele halo asang rumah, tambah Timor-Leste opta Mercado Livre. Imelda Fátima ba Televisão Timor-Post. Janela informação ba Emma Hotu. Atu reta informação atual dia new kita haluha. Haneham botão subscribe, like, halo comentário, no fahet tutang ba media sosial Hotu.